إذن جنو مالي تمي ني ناموسو كولي تمي نبي جارو بخدي مي جنجيان آزادي مي إذن جنو مالي تمي ني ناموسو بری هم بری دولتی شدت سر جنی جنجیان آزادی دنگ و رنگ شورش جنه جنجیان آزادی برخدان جنی نه روزه که هر روزیه جنجیان آزادی ام برخدان خویا کو bilind be davil tündiya meyrantinin jinjiyan azadi. Direnişin rengi de dili de kadın. شدتين از بعض زاغو ساجي خود گرم ام دجمن خاطر ام بيجي الناس تكن يعني هو بيني بي ارتق حتى تشقز دبا ام دان بايراق شهيدان عدنا كتي وعدينا كان وهم هر ميدا بتنستر دجمن كشتنا جني كشتنا جياني تا دجمن اخو ناس دكن دولة ترك دجمن مايا نيار مايا خوين مجا مايا بسر هذا جني جوان ام شدت سرجن داوي بكن داگرکاری شدته ورن ام بهبرا داگرکاری داوی بکر جی برنامه جن اکتوال دم باش گودارن هجا اما هر هفته به مجاره که جدا روژا اینه بواره بن ایرو مجاره ما 25 مجدار روژا تکوشنا لدیجی نحقی شدت کشتن به عدالتی بگشتی لدیجی ظلمه لدیجی پرگالامیر آکوشنان کردکه اما دوی برنامه ده بحثات کشنا جنان بکن بحثات و زوام بکن جبر اقلیمیر سیاست دمشین لسراسر جهان جنوزارو کتبن قربان تینه کشتن تجاوز کرن و دست آوی جنوان جبوجن کاربن خواب پارزن هلبت پیوستی به پرگاله هیا پرگاله که دموکراتیک و آزادی جنه تیده هبه قاسی ویجی پرگالکی اکولوژیک به دوی برنامه ده هلبت سمی پیشی برای خوابدن باشور کردستان و پارێزەر پیمان عزتدین لگلمه به جباکور کردستان و پارلمنترا پارتی وکه و دموکراسی هدف سمیه بوز جروجاوای کردستان با کرشتات سوری بردف که آبوریا کنگرس در گلستان مراد جا اروپایشی و اندام تجک اروپا جندا آمد به مهوانه ما امد به برنامه ده به تایبتی لسر تگوشینه و سری راکرنا جنان را وسته ام لبنرم بکات نوا دو حتی ایرو هم بیشن جی چالاکی جالجنان و پیکاتنا پیشنبر خوابدن شنگال لسی باش خضر پاش لقندیل و روجاوای کردستان لسر 25 مجدار سمینار پیکاتن تفگر آزادی جنین ازدی و روبریا خواست راشنگال ببانیا 25 مجدار لسی باش خضر سمینار اکشبوجن و میراندان رحم حسن سمینار دگوت ربراپو ریج جنر بکر پیوسجن جی خوازرتر نیزی فکری بکن ربرتی دبیج آزادی جن آزادی جواکی ابگوتنا ربر اپو تنه دگوتنه دنمایا کتیا پراتیک دوی سیستم هاتیا واگرنده جند کاره خسر بشی اندام ربریا تاجه نعم بدل جگوت دبن ناوی شرم ناموسیده مافیجنج دست هاتی گرتن لینها تفگرامچی بوی ام جسایه و دکارن روژن وها ببیر بینن اوروش روژا تکوشینا لدیجی ظلمکاریه بناره جنم لبناره قندیل جی بپیشنگه رجاکیش بو 25 مجداره داخوین اقدان لسر ناوی رجاک شلیر محمد داخوین خواندوگود بطایبتی لروشلات کردستان کشتن آجنان زیده بویا دوی ام وکه جن بتو آوائی ریندن تون دیال سرجنی ارکا هر جنیه مافی خوی آزادی بپارێزێت و هرکس زانبه حتی جن آزاد نبه جواک جی آزاد نبه دو لپارکا نالیا لسلیمانی جی هفتری خصن حکومت جنان ببونیا 25 مجداره داخوین اقدان و گوتن 25 مجداره بویا روژا چالاکین برفره و خواتین هفپار این دیجیتون دیال سر جنان و بن پیکر نماف و داخوازانه دیویژن نتنی در روژه که ده هر روش لهر قادا جیانه جبو مافین خواهد بکشن روشا ایرو لو باشر کردستان جن تیده دیجین خطر و تراژیکه دیویژن خبری خصن بکن و تکوشنا خواه دالی سیاسی و جواکی ده پیش بخن لحظه کشی بدرشمال دیجی هر جوره انتو دو داگیر کری جن
ژیان آزادی رخصنا جنان آتولیه پیکانین بنیقاشین برفره بداوی بو آتولیه به پیشنگ ناوند لکولینن آجنولوژی هزین پاراسنا جواکی جن نویسکا جنان آ کنگره اسلام دموکراتیک پیکات اندام هزین پاراسنا جواکی جن منور یوسف اشارت به پاراستنی کرد و آگود پاراستن و خواب پاراستن ده همو زندیان ده هیا خواب پاراستن جنه جزانا بونا و خورد خست بونا خواه پاراستنیه بیشتران جگوتن پیدیویا ما به بالکشانل لسر شیوه تندی و سکنال دی جیوه ده ماتریالین خواندنی ده هیا دویجن خواب به فکر آزاد بچک بکن و پشکریا هف بکن. پیشیم برای خواب دن باش کردستانی مگود کو و پاریزر پیمان زدن به مربع بریس پیمان و بخیراتن و شنامه. زور سپاس تانکم. سپاس خوش. پیمان زدن هم دخوازن و که پاریزر اکنه که نرینوا بگیرن به تایبتی باره 25 مشتار نو پرسامنی یکم تاوی هشمار رخصت جنان و بونا جواکی چما آمارین تو دیال سر جنان لباشو کردستانی مخابن زیده دبن زور سپاس تانکم بگومان تندو تیجی یا زیادبونی تندو تیجی پەیوەندی بە ئەو گۆڕانکاریانەوە هەیە کە لە کۆمەڵگایە بە بڕوای من کە لە کۆمەڵگایە دروست ئەبێ بێ کۆنترۆڵکردنی یاخود بەبێ زەمینە سازی بۆی بە نمونە کاتێک کە لە شوێنێکدا لە دەوڵەتێکدا لە جێگەیەکدا قانون بوونی نییە و قانون همو إنسانك برابر قانون يكسان نيا ودادگاکان سربخۆ نییە جگەلەوەی کە بەوڵات بەرنامەیەکی نییە بەرنامەیەکی ڕوونی نییە بۆ پاراستنی ژن لەو کاتەیە بێگومان هەروەها هیچ بەرنامەیەکیش نییە بۆ گۆڕینی کەلتوری و بۆ گۆڕینی ئەو تێگەیشتنە پێشوەختەی کە لەسەر ژن و ڕۆڵی ژن هەیە لەم کاتەیە و لەگەڵ کرانەوەی باشوور و کۆمەڵگاکان بەگشتی بەڕووی تەکنۆلۆژیایە بێگومان توندوتیژی ڕوو لە بڵندبوونەکات. بله هلبت وسده من و آنی سازمان پرسکی کو زیاده تر بالا مدکشینه بسایبتم تخوازن ویجه بپرسن بریز پیمان پشتی در بازبونا زیرتری 31 سالان باشه کردستانه آیا بو چی یاسه که درباره جنان دنی نهون و چاواد نرخینه لە هەرێمی کوردستانیا لە باشوور هەندێک یاسا دەستکاری کراوە لە بەرژەوەندی ژنان و یاساش هەیە کە دەرچووە دیسانەوە پەیوەندیدارە بە خێزان و لە ناویە بە تایبەتی بەژن بە نمونە یاسای باریکەسێتی هەموار کراوە لە ساڵی 2008 و یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی دەرچووە لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەمانە یاسای بچووکن یا هەمواری بچووکن کە ناتوانێت کۆی پرسیژن لە خۆ بگرێ لە کاتێکا کە لە ئێستای لە باشوور پرسیژن و ئەو توندوتیژانەی بەرامبەری ئەکرێ و ئەو تێگەیشتنە هەڵەیەی کە هەیە لەسەر ڕۆڵ و ئەرکی ژن لە کۆمەڵگایە پێویستی بە یاسایەکی تایبەت بە ژن هەیە ئەو یاسای تایبەت بە ژنە ڕۆڵ و ئەرکەکانی ژنی تیا دەستنیشان کابێت و ئەو تاوانانەی بەرامبەر بە ژن ئەکرێت لەوێ یاسرای بۆ دانرابێ واتە هەر پرسێک کە پەیوەندیدارە بە ژنەوە نەگەڕێتەوە ون نەبی لە بینی یاساکانە ئێستا ئەوەی کە لە باشوورە هەیە ون ئەبی و تاوانکان ون ئەبێت لە نێوان یاسای سزادان و لە نێوان یاسای باریکەسێتی و لە نێوان یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێرانی بەڵام ئەگەر یاسایەکی تایبەت بە ژن هەبێ بێگومان ئەو ونبوونە ڕوونایە و ئەوەی بۆ هەتاکو ئێستا یاسایەکی تایبەت بە ژن نییە لە هەرێمی کوردستانە بە بڕوای من هۆکارەکەی ئەوەیە کە پرسی ژن لە ناو دەسەڵاتی سیاسی باشوورە جێگەیەکی تایبەتی نییە و گرنگی پێنادرێ و نەهاتۆتە با بڵێین جێگەی بایەخ و گرنگی پێدانی پارتە سیاسیەکان لە باشوورە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە باشوورە بۆیە ئەمە وای کردووە
ئیشکردن بۆ دروستکردنی یاسایەکی تایبەت قانونێکی تایبەت بەژن و دەنگدان بە یاسایەکی تایبەت بەژن لە بیرکردنەوەی هیچ کام لە پارتە سیاسیەکانانە بێت لە باشوورە. ئەمە بە بڕۆی من هۆکاری سەرەکی نەبوون یاسایەکە تایبەت بەژن لە باشوورە. بله بلم تانی دخوازن ویژی زانه بن پرسامه سیامیشی وی درباره دبه یعنی وکی پارێزەرێکی که هەری زیادەکی ژان دۆسیەتین بەردەستێوە دۆستەکان جیاجیان ئەوەی کە هەیە سەبارەت بە پرسیژن بە نمونە ئەگەر ئێمە لە ناو خێزانە سەیری بکەین ئێستا دۆسی جیابوونەوە لە هەموو دۆسیەکان زیاترە کەیەتە ناو دادگاکانەوە لە باشوورە و ئەگەر بەنسبەت تاوان و سزا و توندوتیژیەوە قسە بکەین ئەمەش دیسانەوە توندوتیژیەکان زۆرن کوشتن زۆرە خیانەت زۆرە هەم لەلایەن پیاوەوە هەم لەلایەن ژنەوە کە ئەکرێ و لێدانیش هەیە بە ڕێژەیەکی بەرچاو لە باشوورە جگە لەوەی کە تەحەڕوش پێکردن واتە با بڵێن هەراسانکردنی سێکسی ژن چ لە ناو کۆمەڵگایە و چ لە ناو فەرمانگەکانە بوونی هەیە و ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر ئەبێ ئەمانە ئەو توانم بڵێم سەرکیترینی ئەو دۆسیانن کە ئێستا هەم لە دادگاکان واتە لە دادگای باری کەسێتی و هەم لە دادگاکانی تاوانەکانە لە کەتنەکانیشە لە هەرێمی کوردستان بوونی هەیە. بله پارێزەر پەیمانی زەدین زۆر سپاس دکەم و دەمەخواش بوونەمە باقەتان ji bo nirxandina gelek spas dikim. سپاس بۆ ئێوە دەستان خۆش. سپاس. بله گودرین هجا ما بحثا 25 مشدار روژا تکوشنه کرده بله ام برای خواب دنه بکا ایرو چما بو روژا تکوشنه و ام برای خواب دن سالین بوری تکوشنه سی خوشکن میرابل بو تکوشنه تواهیشنین جهانیش بو برخوادن خوشکن میرابل حتی برخوادن جنین کرد حوالی ام دوستی که آماده کرنه ام برای دخوازن پار بکن. همو پرگالن دستلاتار لسر بنگا اینکارا هبون و بینا جنان خواه آوا کرنه آوا بونا دولت سردست بنگا وان ایدولوژیک جزاین پرستیه پرگاله که ظلام سالارن هبون و ناسامه جنه اینکار کرنه پرگاله کل همون جهان سرور بونه وین و هبون جنه ناسناکن آفرینه را تیگه ها ماف و نرخان ده اصیل ده جنا دایی که کو هزاران ساله جماف و آزادیه به پار هاتیه اشتن دستلاتاریا میر آ 5000 سالی راستی جوک همو راستی جواکی برواجی کریه دیروک برنگ سردستی آمیر هاتیه نویسین تکوشنا جن و جواکی نهاتیه دیتن جنا آفرینه را جیانه لکودر جهان دبه بلا ببه دبه قربان دسلاتاریا میر لولاتی که بناوه دومینیک کشنا سی خوشکان دبه سدم کو او ولید بکه و دیروکا تکوشنا جنن جهانه ده خلق کمارا دومینیک ده سالین 1960 ده دبن زورداری دیکتاتور رافائل تروجیلو ده روژنگلکه به اشتیجین لهمبری دستلاتاریا تروجیلو سی خوشکن بناو پاتریا مینروا و ماریا ترسا میربال دست به تکوشینه دیکن او هر سی خوش رخصنک بناو کلاندستین آوا دیکن او رخصراوان ادی جبو دیکتاتور دبه تالوکه کمزن هر سی خوش گلک جاران جالی لشکران و تنگرتن و اشکنجه لوان تکرن لی سالا 1961 روژا 25 مجدار سی خوش جالی اسکرن تروجیلو و تن تجاوز کرن پیش رژی تنقطر کردن سیستما دیکتاتور دخوازه سر بویر بگیره و ده فرمیت ده بویر وکی قضا نشان ده پشتی به بویره تفگیره دجبری دستلاتاریا تروجلو هیجی به هیسترده به جدر و ولایت دومینیکی جی جبو شوی روبری وری گوهرتن زختن کردن رافائل تروجلو کو پیشگیری خویا دناو ارتش ده جوان داکره بو سال 1961 ده انجام سویکاست که ده تکشتن لاتین آمریکای تفگیرن جنان
هر سه خوشکن کو هاتبو قتل کرن جبیر نکرن جبر ناو یک جسه خوشکان پپول آنگو پیمپینیکه لجیهان وکه سه پپول آنتن ناس کرن و جبو تکوشن آجنان دبن میناک د سال 1982 ده لدومینیکه جنن امریکای لاتین د کومجوینا خوده 25 مجدار کو روجا کشتن سه خوشکان بو وک روجا تکوشن لدیجی شدت لهمبری جنه قبول دکن سال 1985 جی نتوین یک بوی 25 مجدار وک روجا تکوشن لدیجی شدت لهمبری جنه اعلان کردن ایروژی اف پرگالا زلام سالار چارکا خوال سربن پیکنا مافان دیگرینه و باوی که سیستماتیک لکولانه لناوا مالباته دقادا گلامپریه قادا سیاسی آبوری و توای جواکه ده مافین جنان ده بپیکرن ددمکه وحده کو ایدی تکوشین جبو گوهراندنا پرگالان بلند به جبو گل همو آزاد ببن لهمبری چاندا زلام سالار تیگیشنا سردست آمیر و شدت نتنه روژک ده هر روش تکوشین ورمشاندن. بله باکوری کردستان یک جقادن هری گرین که تکوشنی هم یک سربر خوابدن و داره پارلمانتر پارتیا و کیوی و دموکراسی هدف آموشی سومیه باس بمره بری سومیه هم بخیراتن وشانامه زور سپاسی کم دمک وحده جی و قبول کنو تبلی وشانامه ببنج برکو کاری و گلک زیده گلک سپاس هوال از جوارا جبوی کاری و سرکفتن دخوازم و جبوی مجارکی وها و من میوان کر اجی سپاس دارم جوارا هره بن سپاسی کم بله برس سومیه باسم دخوازن هما یکسر شوی مجاره بگرن و جواخوا کو با کوری کردستان جبو جنان یک جقادن هری گرینگ اتکوشنیه بطایبتی وکی جنه که پارلمانتر وکی جنه که سیاست مدار و چالاکوان هون ای سال دروشه که چاوا ده 25 مجداره پیشوازی دیکن بطایبتی پیوستی به تکوشنه که چاوا هیج بوجنان بله نها وک هشکا وجد فراغمانو او كده جنگل دا جوا آنی بوزمان براستی جی تشتاك وها هيا مجارة جني مجارة تندية لسر جني مجارة إرشا ميريكو لسر جني کو مروف تینه برچاوی خو اف مجار تنی نه روژه و ایرویا براستی اوا 3 ساله 1000 ساله دوی در حق دا جن بنی خطریه که بنی کی تندیه کی دجوار دایه ایجاب پولیتیکاین دولتان به پولیتیکاین دسلاترانجی اوا هر دچه دخوازن زیاده تر بکن سدمکو جقادان گاوا کو جن قط بکن و چاغي کنترل و زوردستی خو لوان در حق دا ایدی برفره دكارم بماشينن او يك جحيانا او هشمنديا كو خدمتا جن خدمتا مريدا بن اوانا بدست خباكو كردكن غباكو جن دبي در خدا دنگ کی جدا در تخم وچاغي بهر اوي وچاغي تندي در كبا هولي وك ميناك ام بجن انها امبري تنديا کی جدا تر دنم تنديا کی سياسي تنديا کی ابوري تنديا کی جواكي تنديا کی دروني بهر اويجي اوا خود دنشان به پولیتیکاین دسلاترانجی اوا ده خود کرن میناک ویروجی و کمیسیون کی دا ما اخی بو به دسلات نونرن دسلاتاری AKP دا جدا هبون من بحثا او کیتکن تندی ال سرجنی نجبوی خود کرنا مالباتانجی پیوسته کو پیشیا و یکی پیشیا وی تندی وره خود کرن پیشیا جلب جزا کرنه وره خود کرن اونا جمرات بجن مجبوی روشی حالی باش مراکریه جهولی لأواج دورتیا وان دره وان دا هولی ستماکو دبین 2022 دا روشا حال باش بونی مجهولی را کر قانون دا ایدی تونیه کسین کو جنان بکوشن دوی در حق دا جوان را روشین باش نای عملاندن او جی به تجکی دا ماده 62 و فکریا دوتیا دا جی به دست وان هده خلاف کرن سدما کو کو آنها جی هیت دیا کل سر جنین تیم شاندن دوی در حق دا اکو کجربن اکو بی قتل کردن به دست دولت جشده یک ششی یک دیسا به حال روشی باش
تین به جزا کرن گواکو یونیفورماین لسربن یانج به علی دنه داجی نزکی وی دستلاتاری بن نزکی حکومتی بن لیسا به جزا کرن خوال کردستان ترکی دا دنیشان لهم ترکی هم جل کردستان داجی خود دنیشان جبونا ویه که ام وانا تنی سر مجارا تندیا جنه ناخوینن ام وانا سر شرم تایبەت دخوێنن پۆلیتیکایان شارên تایبەت دخوێنن ئەو یەک لە پێشیامەیە ئەمش دەزان ئەم ئەنها تێنینە سەر هێشمەندیەکینا بە پۆلیتیقایەکی شاری تایبەتشی ئەم تێکۆشینە خوا دەدن ji bo wî di vî derheqê da îdî ji têkoşînê pêştir ji berxwedanê pêştir bi serketinê pêştir tu rê ji me re nemaye ji bo nawiyekî jî gereka jin hemû xwedî mafê xwe xwedî jiyana xwe derkeve têkoşîna me jî ser vî milê da xwe dide nîşan بله یک جی پرسه من دنه که هبش بکو پیاما خواجی دا بسایبتی ام بیجی که لقادان پیاما و چی بش بو دستلات زی جبو پرگالا کو میره و که وگو هم قردی که هم دواره فیزیکی جواکی آبوری و بگلک آلیانده بله نابك أهاكي مرو أم جد خازم وقتك أم دركت من قادان أم إيدي بقادان بجنان درك من قادان جن بلا خوا إيدي تنينا چار دوار دا نحس بينا بلا هشي خوا آزاد بكيكو بلا بدن ولا شي خواجي به هر أواجي آزادي خوا دست بخه أو فياجي بدست خوا آوا بكه أو يكشي بلا كس سر نوي جنان خبر نده بلا مير سر نوي جنان خبر نده جن بخوا جبوي جيانا خبر يارا خوا بدن جبوي نونرتيجي جبوی سردانا همو قادان جی جبوی سردانا علی ام بیجن سازیو ریخستنان دا جی دوی در حق دا خود دوان قادان دا بحسبینن بوی هشمندی در کون قادا بوی هشمندی ری هوالین خو جنو میر دوی هشی دا وانا بپاریزن به هورا خباتکی باش بدومینن جبروی جبوی قادان جی دبین ام به حوالین خوای جنرا ام به حوالین خوای اکو آشتی خوازن اکو سر لهمبری تندی دسکنن اکو به هشین به هشمندی امیرانه تکوشین دومینن به هورا وان چارچوبای هانی به هورا خالوان جدا بکن خال بخال هیل به هیل میل مبیل بوی آلی دا خبات خواهد بدومینن او یکشی قدا ام بجن کولانن قدا میدانن اواناجی قدا سیاسینن قدا سازینن دوان در حق دا کنگی کو دنگ و رنگ جنان جوان لوی داری خواه نشان بده او چاقجی جواکشی جیانجی آلی وکهوی دا گاوه کی ارینی داهشه جبروی جی آویتنا وی گاوه ارینی پیوسته مرو هزا خواه خورد بکه مرف ریخستن خواه خورد بکه حیا گو ریخستن کم به و چاقی یعنی ریخستن کم به و چاقی اف تکوشین جی مخابن اگیم دبه جبوی سرکفتنا وی تکوشینی پیشی کسین رخستی باشین جنین رخستی باشین جواکین رخستی اوی هلی اوی آرمانج اوی پک بینه بله سمیه بوس پارلمنتر پارتی و گوی دموکراسی زور زور سپاس دکم و دم خواهش بونم وقتان سرکفتنش ورد خواستم گلک سپاس دکم دم باش و شام باش وراجی هلا بله گودارین هجم برای خدا باکور و باشور کردستانه البته می برای خوب دن روجاوا و اروپا جی مجارا 25 بیشتر نقاش بکنه بله برای خوب دن برای چند روجا اگر کتی بیراوه کوردیناسیون کجی که داخل یک دابوتی که داری 25 بیشتر روزا تکوشنال دیجی شدته کجی که دوی داخل خود گوت ام 25 بیشتر دبن سیاست در پیشوازی دیکن لی تکوشنامه در آسیده دوام دیکه او مزنده به کجی که دوی داخل خود خواست لحمو قادانجن 25 بیشتر و گوهرین روزا مزنیکرنا تکوشین و چالاکه نبره خوب نوارو که داخل نیا کو بری چند روزات بودن کوردیناسیونا کێژێکی تێکیلداری 25 میژدارەی ڕۆژاتی گۆشینێ یان ناونەتەوی لە دژی توندیا لە سەر ژنێ داخویانیەک وێشان
کیجک گوت جنوی بریخستنی خو پاراستنی داوی لتندیا میر دولت بینه و وها پیدا چو امرو جاتی کوشینه یا نامنتوی یا لدجی تندیا لجنه دبن سیاشر ده پیشوازی دکن تندیج بو همو رژیمین دیکتاتور و گوهریا مراره و برن و پاراستنا دسلاتاریه پرگالا زلام سردست جیهانا مبر بتندی قرکرنا جن و خوزای زایندی پرستی نتو پرستی و شر و دحد ده و تنتکه او یک جو آلی جوهری و پراتیکی و شرکی لدجی جنیا لدجی و تیکوشینا مد هر آسته ده دوام دکه و مسند به جبرویجی بانگام او ام 25 مجداری و گوهرین روژا مزن کرنا ریخستنی اتفاق و چالاکیان کیجه که بالک شاندج مناتیا پرگالیا لدجی جنان و گوت لباکور باشور و روژاوای کردستانی ایریشن لدجی جن این پیشنگ و قتل کرناوان اشکنجه دستریجی نشانه آوه دجمناتیه لروژاوا جن برنگکی چالاک تولی سیستما خوری و بریه یا کنفدرالیزما دموکراتیک دبن هاوتی داین کو اف سیستم بی ختماندن لروجلا دولتا ایرانی بدار وکرن گرتن و هر جور زورداریه دجمناتی خویا لحنبری جنان زیده دکه هاود دی باندورا دروشما جن جان آزادی کم بکه لباشور کردستانی جی جن به ایریشن مدرنیته کپیتالیست را روبرونه جبو تک برناوان پولیتیکایان انبانگ لحمو جنان دکن به هورتی کوشینه مزن بکن کیجه که بالکشان سرتی کوشینا جنیال روژاوای کردستانی وها گود شورشا روژاوا اثبات کرکو یکانه ریا پاراستنا جتندیا دولت میر خو پاراستنا ام خو پاراستنا خو لحرقا دا جیانی پیش بخن لدیجی کمکو جیا جنان ام تیکوشینه که توپ یکن و یک بوی بمشینن ام قیمه خو بوان رفورمین بیدن کرنی نینن و شورشا جنی بسر بخن جو کردستانی حتی فلسطینی جو افغانستانی حتی ارمنستانی ام شر ایریش قرکرن و پولیتیکای جن کجیه تیک ببن امی جیانک بی جنی جیانک بی آزادی قبول نکن بله کدرن هجا حواله من دویجن تلفن آمیل روژاوای کردستان جا آمده بردف که آبوریا کنگرستار گلستان مراد بمره حوال گلستان دم باشت بخیراتی بشنمه باش نخیری دبن سپاسی کم بله حوال گلستان جخوا داخوینیا کجه که دجی هبو بطایبتی جبو روژاوای کردستان بالک شاندن سر خواه پاراستن هلبت جن جبو خو بپارێزن پەرگالێکی ئاواکردنە دبن سیوانە کۆنگراستاردە لەبەلەم دخوازن هەنێکی ژوە بپرسن گەلە هۆنێ ئیساڵ لە دیژی ئێریش لە دیژی شەر و شیدەتێ کۆ دڤان ڕوژاندە بە تایبەتی ژالی دەولەتا ترک بە پێکتێ لە قادان هونێکی پەیامێ بدن ژن لە ڕۆژاوا و باکوڕشتاتی سووری بە کیژان پەیامێ 25 مشتارە پێشوازیت کرد دەست پێکێ سلاف و ڕێز شخواوەکی هەر ساڵ ڕێزێک چاڵەکی مەهەنە لە ڕۆژئاوای کوردستانی باکوڕۆژهڵاتی سووری وەک تەفگەرا ژنە ئازاد کۆنگراستار ئیساڵژی ڕاستی دیسەمە حملەیە خوا یاش بۆ ڕۆژە توندیا لەسەر ژن سێزدەهێ میژداری ماراگەهاند و ژوێ دیرۆکێ حتا ڕۆژە ئیرۆژی چاڵەکی بەردەوامن یا مهم ئەوە پاراستنە ژنجی دحمو آوايا يعني ملي سياسي داد ملي جوهري داد ملي آبوري دا جرك جنوري باراستن جبر راستي روجانا برو يعني تنديرا راست ميني همو جوري تندية سر شخصي جن سر جوهري جن سر رحي جن سر أخلاقي جن تيمشاندن جبر بيك يعني چالاكي ماد إيصال سمینار نابا گلده تایبت اج میر زلاما را ورنداین پرورده اج بو زلاما ورنداین جبرگو هرتلا هشمندیه يعني يا سركل جمع هشمندية هم هشمندية زلام هم هشمندية باق سالاري هم هشمندية جواكي يعني أبراستي حمو باندور الأزادية جني وبرستنا جني ذكر بتایبەتی برێسی گولستان یعنی وەژ ئاماژە پێکر ئەس خوازبنێکی زیاتر هون ڤاکن بێ میژارێ
وکی کنگراسر نتنی روزک هلبت چالاکین و دجی دیارن خباتین و ده هموروش بناوا 25 مشتاریه هون بیا و تبدیگرن ل و دهمان دم دوی چارچوبه دجی پروردین و جبو گوارتنا جواکی هنن جبو گوارتنا هشمندیا میر هنن مسایبتی جویشون ده هون چاواگرانی خوابزن پروردا میر و بگشتی همون نفشن جواکی راست وكتاجي اني زمان شفكر وخباتي ما روجانا يعني دحمو روجادا درباري ازاديا جن جبو ازاديا جن خدمتا جن فرتكرنا جن يعني تينا مشاندن يعني نتني ام روجكي يعني هيبكي ام دقرنا دست جبو راكرنا تنديا سر جني اما تايبت مها مجداري دا يعني ام جرنجي قالك ددنا بيمه يعني مهكا واتات هايبت روجا 25 مجداري يعني قالك واتها بخورتيني جبر بيكي ملي پرورديجي قالك جرينجا تايبت ملي جوهرتنو وجوهرتنا ذهنيات هجمندي تايبت ملي زلام جبر بيكي يعني ام ديجيتون دي جرك وكهديها بي ديجيتون دي جرك هفجيان آزات يعني ريبر ابو جمر كارسري نشان دا يعني هفجيان آزات شوا بيكتي شوا جواكا وكهذيت آذابك يعني پروردد في مليدا شوا هبدو قبول كرن هردو جنس شوا ريزقرتين أفحمو جبريا پروردا بريخستن تنظيم كرن يعني هدي تي يعني دقه أنجامكي بله هری داوی برز گلستان مراد از خوازم پیاما و شبو 25 مشداره بگیریم بو یاوم خاطر خواب خواز پیامج منجی وک جنک کل روز اوای کردستانی البکروجلات سوری ام جیان دکن ام کارو خبات درباره شخصی جنده يعني ام تایبت نمشاندن يعني پیام ما تایبت جبو جنا چاوا شورش روز اوا بناوی جنی هات ناس کرن چاوا فلسفه جن جیان آزادی بو فلسفه کجهانی جن گرکد و باوریه دبید و گرینگیه دبید جن باوریاوی کسایتاوی تجاری کم نبی جن تجاره گاوی نبابی پاش نآویجی پاش جبر راستی يعني بنجه جواكي بنجه شورشي بنجه آواکرنه هر بگری جوهر جن کوکا خدا جن دیار کرن زور سپاس دکم برز گلستان مراد بردف کابوریا کنگرسر هون تبری و شانامه بون و دم خوش مرا وقتان جنها و سرکفت نجواد و خوازن دم باش قواد بی سپاس خوش و سرکفتنش همو گهدارین و اکیبا دنگی قلب القاسم هربن بله گودار نجا هلبت سمه بره خوابدن آمارین درباره کشتنا جنان ده دبی سالین داوید زختین لسر جنان زیده بون راپورک لسر توندیا لسر جنه بریا 25 مشدار روژت کشتنا لدجی شدت لسازی نتوینیک بوی هاته بلاف کرن راپور روژا پنجشنبه هاته بلاف کرن آنگو دو و اشکر دیگه کن نزیکی 89,000 جنوزاروکی کج سالابوری به قصدی هاتنه کشتن راپور اشکره دیگه که شدت لدیجی جنوزاروکی کج یک جیبن پیکنن مافین مروانین هری زیده لجهانیه در راپور ده هاته گوتن هجماره مترسیداره کشتن جنان تینه بیرامه که حیات چه هسته مروایی هینا برنوکوی و تندیا کور آل دیجی جن و کچانه بشولده به هر جانونداکری بانگا چالاکیه دا که توجن آنگو کچ بر زاین دخوا نکه فکر جانه جبو بلزگینی نوکوی چاره سر ببه دادوریا توانبار باشتر ببه ام و بانگا وزید کن بلین جنان نرینن خواه گوتنه درباره 25 مشدار روژت کشنه لدی شدت لسر جنین ها امبری خواب دنه بکا جن بکی جان گوتنن چاوا باله دکشنه سر خواه پاراستنه و برخوادنه وکجنه که وی وارگه یکل پنابری دویت هکوشینه ده مازن بوی از 25 مجدار روژه تندو توجی آل سر جنه و کمو کس و دولت و تحصیلات دارین که وی روژه
پشتگیری دکن و جنادیتی و شتین و همو جور شدت و کل سر جنتین گوی خواه حسا لی دیگرن چاو خاله دیگرن اسوان شرمزار دکم و از به راسات ناوی روژه ده تواهی شهید جنین خاک کردستان ببیردینم بجن خال بروان تاوینم از شدت و کوی همه جورای شدت سر جنی هاتی کرن دست بک کو جن هی حتی ها از شمزارد کن ام رو رشت کن شمزارد کن کو اشدت حتی ها سر جنی همه جورا سر جنی هاتی کرن مثلا او پیشنگه ده کد بن ناو جنا کرد هر سه خوشکا شدت کو سر جنی او پیشنگه جنا کرد حتی و آست دست بکری و حتی کو ما دافم که او شدت کو سر جنی تکرن هنی ما یه جنی نبود پشتی که ریبرتیا مرابوی و که جنین میت پیشنگید مرابوی سری وارچیا جنا آزاد دست بکره و اف شدت سر جنین راکی و جنین خاناس کره پشتی که او رابون پیشنگید مرابون مثلا ام دزانه که ام جنه ما فکر هی ام آزادن ما خاناس کریه ام کینه ام چنه شوی جنه که قامپا مخمیر 25 مجداره اف شدت سر جنین تید کرن ام شهمزارت کین رو راشد کین اد بجم جنین جیهان بهم برای شدته سری خراکن خب پاريزن کی جیه هفتن هاچا پارچه کردستانه لازم اف شدت سخار راکن و آزاد بکن افتن دیال دستی سرجنه هاتی کرن لازم ام بشکنین ام آزادی خاطر ده ببینین ام واکهوی خاطر ده ببینین ام پاراستان خاطر ده بکن بله گودارن هجا البته ما بحثا تکوشن و برخوادانه کرد و بحثا ایریشن دولتا میر دولتی لدیجی جنان کرد نهاجی جندامت اندامت جک اوروپا بمره اما البته پلانسازی وانجی بهفره زانبن اول جندا دم باشته بخیراتی وشنامه دم باش سپاس کاوت سپاس دیکم شواره جهلبت روزه که همو به تکوشنی داگرتی یا بچالاکیان سپاس دیکم هیچ نهادش بکو دم خواهش مره و قطانج بکو براسی کارو خواهاتی که زیده لپیشیاوه لباله هم دخوازن هنه که وقتی تجیکی اوروپا پلان و پلان سازی نوش بو 25 مجدار پیشیهیم ببن بله وقتی تفگر جنن کرد اوروپا امجی وکی حمله کجی که دما 8 داره هات اعلان کردن حیا آنها کارو خابات وکی تفگرجن کورچی اروپا بردوام کرد به چرچوه حمله به جن جیان آزادی امبر شورش اجنه و دمشن گلک چالاکی و خابات هات مشاندن 25 مجدار جی لبر به حمله دا وره پشوازی کردن ایرو سبه اصلا هفته کجی برنامه قادان دا دست بکریه برنامه کو سر توندیا جنه لسر امبجن دستلاتداری زلام سر جنا وره ناس کرن و جن چاوه ناس بکه اف هشمندی در خواهوله و لهمبر به توندی برقادان که نشان بده گله قابات هات نشاندن قادان دا ایرو سبیجی وکی چالاکی بردوام بکه tabii ki hani gerek برنامه da gerek nikaşan da diğer kirin ku dünyayı da cihanı da anha kaoseki şer kaoseki ali abori ali siyasi ya civaki teciyan kirinse ev deste destlatları teciyan kirin deste aslında babıksaları ku devlet hatına avakirin teciyan kirin لسر bir esası tekoşine ki Cenab-ı Hazar salan berdevam dike tabii ki لهمبریوان توندیان gerek erişci nivan berpadan aslında tekrin ev tekoşine da jehri zede tevgerajnen Kürt embejim berpadan aku para serokati rebera pu der xistole ve paradigmayra asteki derket berpadan derket peşeng derketin ve ki sarayan ve ki evinan ام دیسا وقت تفگر اجنن کرد ام بر وان برپدانن بهش نخواد تبینن
ev tabii ku berxwedan mîrasekî heşt û anha li ser vê mirasê gelek kadên Avrupa û cîhanê de jî tekoşîna jinan yek bû û hem 25 mijdaran heya heştê adara jî wekî xelekekî berdewam dike. Me got şerekî cîhanê de Kurdistan esasî destpêkî rojhilata navîn berdewam kir û kapitalizm anha hem fizikî hem jî bihişmendî dixwaze berxwedana jina jinê ku civakê ava dike li ser azadiyê jiyan ava dike dixwaze tune bike. Ev salên dawî de jî tir ev tundî zêde bû cur becur vê polîtikayên şerên taybet de meşandin. Li ser vê esas em tevgerê jinên Kurd jî bi hemleya jin jiyan azadî ku rojhilata Kurdistan da bi qatilkirina jina Amîn ra dest pê kir ku aslında jin jiyan azadî vekî paradigmaya serokatî da bingehekî bûn û li ser vê esasî jî belav bûbûn wekî ronayekî belav bûbûn nav tevgerê jinan da. Îro jî wekî pêşengê felsefeyekî ava kir. Em dibêjin îsal bi vê felsefeyê em kadan da bibin û li ser vê esas jî gelek bername hat ava kirin. Em bêjin wekî seminera wekî panela işte tevgera jinên Kurd demin dawî da formekî li ser paradigmaya serokatî amade kiribûn bi serkeftî derbas bûbûn. Li ser vê esasî me got sibê qadan da bangewaziya aslında bêjin çalakiyên ku were kirin bi berdewamî nîşan bide. Berdewamiya çawa ev paradigmaya ku rebera ku ava kiriye ku azadiya jinê esas digire ku jiyana azadî li hemberî vê kapitalizmê berxwedanekî nîşan bide. Jin jî nîşan bidin ku çi qas êriş hebe jî çi qas ev tundî bi destê desthilatdara babiksalarî berdewam bike jî em jî wekî xelekekî mezin xeta azadiyê bi ısrar bikin û berdewam bikin li ser vê esasî çalakî gelek navenda jî berdewam bike. Belê ve di nirxandirê de hemû pirsê min jî bersivandin zor spas dikim hêjnave dibêjim dem baş qwet ve serkeftine ji we dixwazim. Em ji we serkeftin dikin. Ez ne jin normalî deme ne namusu kolê deme ne becaru bexwedîme jin jiyan azadîme. بلن بحثا تکوشنه دیکن بحثا برخوادانه دیکن همان دمیده بحثا خوابونه دیکن هلبت 25 مجدار روژا تکوشینه جخواه برچه نبو افجی بسایا دامزراندنا پارتیا کارگرین کردستان پکی که به پارادیگم و فلسفه ربر آبویه هلبت پکی که 45 سال خواه تجدید که به 46 سال دیسر آوابونا پکی که 45 سال در باز به دیگه و 46 سالی خواه گریلین هپگی یه جاسره لهرمین پاراسنامه دیا به مراسمه که به هیبت سال وگره خواه پیروز کرد جفرماندرین یه جاسر و هپگی گلچین امود ده مراسم داخوی سال وگره پکی که لحمو گریلیان لره برا با پیروز کرو گود لوان چیایان برخوادرن لدیجی فاشیسمه و دوام بکه پیشتا خافتنا فرماندر گلچین گریلیان گووند کران به سترانان ججنا و جنه پیروز کرن بله امجی دروژه که وحاده هجنها و به تکوشن 25 مجدار پیشوازی دیکن و 27 مجدار سال وگره دامزراندنا پکی که لحمو گریلیان پیروز دیکن و هم دبیجن هاتن داویا برنامه خواه اما نرخاندنا فرماندار گلچین اموت بوا بدن گوهدار کن حتی برنامه که دن بخاطره ودن باش 45 کتنا 46 یا سالوگرا پارتیا کارگرین کردستان پککی ام وی روژه دسری دا لریبرا پو لتوای ره حوالین مین کو د پنگاوا یا کمین یا پارتی بوینه دا بریبرا پو ربون رویه و دوزه دسری دا لحوال حقی قرار کمال پیر مازم دوغان حوال سارا حوال بریتان و توای شیدن شورشه هم پیروز دکن دوی دما دیروکی یا کو حرکت پکه که دست بکری وکی کو همو آواز دزانن یک جوان قناغن هری دجوارین جواکا کردستانه بو
او دمن هری کو دولت ترکیه فاشیست گوت متشکی کوبناوه PKK gele Kurd û gele Kurdistanî di ortê de neiştiye. Di navan qonaqên dijwar da Reberapo bi şeş hevalan pêngava yekemîn ya partiyê da destpêkirin. Ji wê rojê û heya roja me niha destpêkirina Reberapo bi öncîtiya serokatî û li derdorê wî bi şeş hevalan destpêkir di roja me niha de bi milyonan gelê Kurd, gelên Rojhilata Navîn û gelên cîhanê به باوری و هویه کی مزن تایبت به هویه سرکفتنه ایرو لچار پارچه کردستان و جهان به یک دنگی لدردورا پککه ربراپو و گل کرد کمبونه افجی بگمان امجی تکوشینا دسری دا یا ربراپو و توای گل کرد و به تایبت یا جن کرد ام نکارن قد بگیرند است ددم اما انها ده هر کو دی جهان دا تنه به یک سلوغانی دم آزادیه دم جواکه کی و کف دموکرات و آزاده لبن یک سلوغان کو دی جهان ما نهاده جدر و آزادی ام نکارن تو جهان بپذیرینن به سلوغان درکتن ره اف جی فکر و فلسفه ربراپو قدنینه جبانا و دسری دم و گریلاین آزادی کردستانه و هپگه و یه جاستار دنگدار تکوشین ربراپو گل کرد و به هزاران شهید می کو دوغرا و دوزه دا خوافدا کرنه هم همو دنگدار ویانه جبانا و وکی کو همو هواجی دزانن ددم اما نهاده özellikle konağı kuamtera derbaz bin her çi qasi di serî da dewleta Türkiye faşîst û hemû hêzên hegemonîk di êrişên xwe li ser gelê Kurd serî da û li ser tevayê gelên Rojhilata Navîn dixwazin ku hegemoniya xwe berdewam bikin lê Reberapo eviya di serî da bi tevayê gelên bindez gelên azadîxwaz û gelên ku pêşeroja xwe di paradîma Reberapo de dibînin bi yek dengî hemleya demdema azadiya serokatiye demdema azadiye gelên bindese demdema azadiya tevayê insanên ku xwe di xeta azadiyê da xwe di xeta civakekî wekev û demokratîk de kilît kirine îro bi yek dengî li pay paradîma Serokatipo dimeşin ji bona veya em vê rojê di serî de li hemû gelên ku ji serkeftinê ji civakekî azad ji civakekî wekev ji civakekî demokratîk bawer dikin û îro dijminê ku anha bi propagandayên şerê taybet dibên ku me PKK tunekir însan namaye ku li ber xwe bide em dîsan vetînin bîrawan heya ku di Kurdistanê da heya ku tevayî Rojhilata Navîn û cîhanê da yek mirovê ku ji bona azadiyê dilê wan lê bide wê di van çiyan de tekuşîn were meşandin wê di van çiyan de berxwedana li hemberî faşîzmê were dayîn yê di van çiyan de tu cara li hemberî faşîzmê serî netewandin li ser vê esasî roja vejîna gelê Kurd li hemû hevalên ku amade ne hevalên li çar parçeyên Kurdistanê û dîsa li serokatiya xwe û tevayî gelê xwe welat parêz em pîroz dikin em dibêjin bijî Serokatipo bijî Partiya Karkerên Kurdistan PKK. ناوی من دیران رامان از باز زاگو ساجی خود گرم ام دجمن خاطر ام بیشن ناس تکن یعنی هو بینی می artık حتی چقاز دبه ام زانم bayrak şeyden erdene kedi و erdej nakere و هم her mida biçin star dجمن کشتنا جنه کشتنا جیانه تا دجمن خو ناس دکن دولت ترک دجمن مایا نیار مایا خوین مجه مایا بسر هزنا جنی جوان امی شدت سرجن داوی بکن داگرکاری شدته ورن ام بهبرا داگرکاری داوی بکن
شنگن شورشین هر قدا